Egun on guztioi, ongi etorri gaurko Gobernu Kontseiluaren osteko bozemaile agerraldi honetara. Hasi baino lehen adierazi nahi nizueke itzulpen zerbitzurik ez daukagunez lehenengo euskeraz egingo dudala eta jarraian gazteleraz osotasunean. Dakizuenez, bizi dugun egoera ezoikoa da erabat eta zentzu horretan gaur ere Gobernu Kontseiluan hartu ditugun erabakiak arlo horretan kokatzen dira. Elkartasuna adierazi nahi diegu hildakoen senitartekoai eta noski baita ere gaixotuen senitartekoei ere eta gure animoak gelditzen zaien bide honetan gure animoak ahalik eta azkarren osatu daitezen. Horrez gain aitortza bat ere egin nahi diegu egun hauetan azkeneko asteetan lanean buru belarri dabiltzan langile guztiei eta gure esker ona adierazi osasun langile, logistika, supermerkatuetako langileak, zerbitzu publikoetakoak, erakunde honetatik hasita, zerbitzu kritikoetan egunero lanean dabiltzanak, zerbitzu ahalik eta onena emateko gipuzkoar guztiei. Eta herritar orori gure esker ona ere bai, arduraz jokatzen ari direlako, zentzuz eta elkartasun ariketa bat eginez. Argi daukagu guztion artean lortuko dugula ahalik eta azkarren egoera honetatik ateratzea eta ahalik eta ondoen ateratzea. Eta hori elkarrekin lortuko dugu. Bi erabaki nagusi hartu ditugu gaurko Gobernu Kontseiluan, lehena txoke plana egoitzetan, orain arte egindakoarekin eta egingo dugunarekin den guzti hori jasotzen duena, hori guztia jasotzen duena plan horretan, eta baita fiskalitatearen arloan hartutako hainbat erabaki ere. Txoke plana beraz onartu dugu gaurkoan Gobernu Kontseiluan, nioen bezala orain arte egindakoa eta datorrena ere jasotzen duena, eta bai esan nahi nuke egoitza guztietan aplikatzen dela, alegia, publiko zein pribatuetan, modu homogeneoan, inolako desberdintasunik egin gabe. Bere menpe dauden baliabide eta zerbitzuetan beraz, publiko zein pribatu. Eta plan honekin mundu mailan aurrekaririk ez duen egoera honi aurre egin nahi diogu modurik eraginkorrenean. 4 helburu estrategiko zehaztu dira departamentuan, lehena edapenari aurre egitea, bigarrena eustea edapen horri, hirugarrena egoera larrienean baliabidez indartzea zerbitzuak eta laugarrenik gardentasuna. Lehenengo helburu estrategikoa edapenari aurre hartzeari dagokionez, beharrezkoak diren baliabide guztiak erabiltzen ari gera eta horrela jarraituko dugu ere etorkizunean. Baliabide guztiak honetara bideratuko ditugu. Beraz, ondorioz, duela 2 astetatik eguneko arreta eta zenbait zerbitzu bertan bera gelditu dira behin-behinean. Osasun publikoarekin elkarlan estuan, zentro guztietara, pribatu zein publiko, gomendioak eta protokoloak bidali dira. COVID-19 positibo eman duten kasuetan abian jartzeko edo susmoa dagoenean ere. Gainera, adinekoentzako edo desgaitasuna duten egoitzetan etxekoek egoiliarren bat etxera eraman nahi izango balute, azterlan individualizatu bat egiten zaie ikusteko ze egoeratan dagoen eta ze behar izango dituen eta horren arabera baldintzat edo neurri tekniko guztiak eskainiko zaizkile, laguntza tekniko guztia eta diru laguntza bat ere etxeko zaintza hori eman dezaten. Eta noski hau guztia plaza galdu gabe. Plaza hori bermatua izango dute bueltatu nahi duten momenturako. Bigarren helburua edapenari eustea, behin edatzen hasia dagoenean, eta jada positiboak dituzten zentro eta zerbitzuetan abian jartzen dena. Dakizuenez, foru zerbitzuak badu suhiltzaileen zerbitzua noski eta atzo hasita dago desinfekzio lanak egiten egoitzetan, atzo Irungo Kaser egoitzan egintzan eta gaur egunean zehar beste hainbatetan ere desinfekzio lan horiek egingo ditu. Eta Gipuzkoako egoitza guztietara edatuko da, gutxienez astean behin egingo delarik. Hori, kasuak atzematen diran egoitzetan. Eta gainontzekoetara ere edatzen joango gera. Horrez gain, euste ariketa honi dagokionez, adietzera eman genizuen nola Matiakaleko Gurutze Gorriko egoitza ustu egin genuen, berak baitu osasun ekipamendu onena eta aurreratuena, bertan kasu positiboak edo arnaz
zailtasunak zituzten guzti horiei zerbitzua emateko. Eta bertan positibo eman duten 2 lagun ari gera momentu honetan hartatzen eta datozenak bertan hartatzeko ere prestatuta dago egoitza hori. Gainera, jarraipen individuala eta egunerokoa egiten ari zaie egoitza guztiei, kasu positibo, susmagarri edo frogak egiteko zain dauden guztiak ezagutzeko. Egunero, jarraipen hau egiten zaie bai erabiltzaileei eta baita bertako langilei ere. Horrela, Gipuzkoako sare osoan daukagun argazkia egunerokoa eduki dezakegu. Eta horren arabera neurriak hartu noski. Aldi berean, zentro bakoitzak dituen material behar guztiak ere jasotzen ditugu eta horrela erantzuten diegu behar horiei guztiei. 3. helburua egoera larriagoa denetan baliabidez indartzea. Horretarako egoitzetako erabiltzaileentzako familientzat arreta eta babeserako zerbitzu berria jarriko dugu martxan bihartik aurrera, telezaintza izena du zerbitzu honek eta laguntza psikosoziala emango die egoitzetan familiartekoak dituzten famili horiei. Zuzenean informazio eduki dezaten eta lasaitze beharra dutenei bideratutako laguntza psikosoziala izango dute bihartik aurrera telezaintza zerbitzuaren bitartez. Bestalde, arretarako azpiegitura berriak ere ireki dira, kasuan Hondarribiko aterpetxea, etxerik ez duten lagunentzat bideratua da hau, etxe bizitza esklusioan bizi direnentzako bideratua da zerbitzu hau eta abian dago jada Hondarribiko aterpetxean. Eguneko zentroetako behin-behineko itxiera dela eta bertako langileak gaur egun Gipuzkoako egoitzetako sarea indartzera joan dira langile hauek guztiak, alegia eguneko zentro horiek itxita, bertako langileak egoitzetan egongo dira gaur egun ematen den zerbitzua indartzen. Plantillak indartzera pasatzen dira. Honez gain, erreserbera dispositibo bat ere abian jarri da, egoitza guztietako sukalde eta garbiketegi hornidurak bermatzeko behar izanez gero. Erreten bat ere sortu da zerbitzua eman ahal izateko une oro. 4. helburua gardentasuna eta honek ere sekulako garrantzia du. Erabiltzaileak eta familiak informatzen ditugu une oro, baita Gipuzkoako gizartea ere. Alde batetik, zerbitzu sozialetako erabiltzaileen eskura jarriko da telezaintza zerbitzua, lehen aipatzen dizuena, eta hor laguntza psikosoziala emateaz gain, bideratu ere egiten da, zerbitzu kartera berezia eskaintzen du, lehen aipatzen dizuen babes psikosoziala, eta laguntza ekonomikoen ofiziozko eskaerak ere bideratzen ditu. Telezaintza zerbitzu honen telefonoa 943-43-43 da eta bihartik aurrera abian izango dugu. Bestalde, komunikazio sistema seguru bat abian jarri dugu, egoiliar eta familien artean komunikazio hori modu seguruan egin ahal izateko, momentuz egoitza batzuetan abian da eta datozen egunetan hedatu egingo da sare guztian zehar eta horretan lanean gabiltza buru belarri. Bestalde, kasu positiboak dauden egoitzetan bertako arduradunek egunero deitzen dituzte familia guztiak, ez soilik positiboa duten familiak, baita ingurukoak ere. Danak lasaitu eta une oro informazio zuzena eduki dezaten. Lanketa hori egunero egiten da, egoitza horietatik, arduradunen aldetik, familia guztiek informazioa eduki dezaten. Kasu positiboak dauden egoitza horietatik. Eta horrez gain, aldiro, Gipuzkoako gizarte osoari ere ematen zaie berri, eguneroko argazkiaren berri ematen zaie, alegia zenbat kasu positibo dauden eta horien bilakaera zein dan, eta horretaz haratago baita ere ze zerbitzu abian jartzen ditugun horiei aurre egiteko. Egoera oso aldagarria da, badakizue, eta zentzu horretan esan nahi duguna da gaur egun hauek direla abian jarri ditugun zerbitzuak, baina egoera aldakorra denean bestelako hori behar izango baliz, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere baliabide guztiak horretara bideratuko ditugu. Azkenik, txoke plan hau abian jartzeko ezinbestekoa dugu lanean diharduten guztien laguntza eta ez naizari soilik Gizarte Politikako Departamentuaz eta Gipuzkoako Foru Aldundiaz, baita egoitzetan lanean dauden arduradun eta langile guztiena. Baita familiena eta erabiltzaileena, ikusita zenolako egoera zaila daukagun,
oso modu egokian erantzuten ari dira, oso ulerkordia eta pazientzia handiarekin ari dira, jakinda egoera ze gogorra den. Eta beraz guztiei, langile, egoiliar eta bere familiei gure esker ona adierazi nahi diegu. Batzuei egiten duten lanagatik eta besteei beren ulerpenagatik. Orain arte inoiz ez dugu horrelako egoerarik bizi izan, eta zentzu horretan, lehen aipatzen nuen bezala, aurrera egiteko modu bakarra da elkarrekin, elkartasunean lan egitea, eta zentzu horretan jarraituko dugu datozen egun eta asteetan. Behin baino gehiagotan esan dut, Gipuzkoako Foru Aldundiak 2 mahai abian dituela, alde batetik gizarte politikako arloan eta hor gabinete krisi bat abian daukate, departamentu horretan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren babes osoarekin, gure baliabide guztiekin, baina bestalde ikusita egoera zein den eta zenolako inpaktua izango duen baita ere gure ekonomian, 2. mahai bat abian dugu eta hain zuzen ere da krisi ekonomikoari aurre egitekoa. Eta gaur neurri fiskal batzuk onartu ditugu gaurko gobernu kontseiluan. Momentu honetan, enpresa autonomo pymek behar dutena da batipat malgutasuna eta likidezia. Bere egunerokotasunean zailtasun handiak dauzkate, alde batetik informazioa biltzeko, informazio guzti hori ordenatzeko, eta baita likidezia arazoak badituzte. Une oro behar dute zerbait da, alegia, naiz eta enpresa batek egoera ona bizi duen, likidezia beharrezkoa du aurrera egin ahal izateko. Eta zentzu horretan, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere neurriak hartu ditu, alde batetik likidaziaren aldetik eta bestetik malgutasunaren aldetik. Epeak atzeratu eta malgutu egingo ditugu, hain zuzen ere zerbitzu hori emateko enpresa, pyme eta autonomoei. Neurri nagusiak beraz operatiboak eta finantziarioak dira, lehen esaten dizuen bezala malgutasuna eta likidezia eskaintzeko behar duten guztiei. Alde batetik, gerorapenei dagokienez, aurreko astean honen berri ematen genuen, baina gaurkoan onartu eginda modu ofizialean, iragarrita dugu beraz, gaur arte gerorapenei dagokionez 150.000 euroko muga bat zegoen eta 300.000 eurotaraino iritsi gera. Modu automatikoan ematen dira gerorapen horiek. Bermerik ez da eskatzen eta 24 hilabetetan zehar ordaindu ditzakete edo itzuli ditzakete zerga hauek. Azkartasuna nahi genuen, lehen esaten nuen bezala likidezia beharrezkoa dute pyme eta autonomoek eta hain zuzen ere hori da neurri honen helburua. Momentuan dute erabilgarri diru hori. Neurriaren efektua, gerorapenei dagokienez, 120 milioi eurokoa da Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat. Eta baita noski horrekin Gipuzkoako enpresentzat, pyme eta autonomoentzat. Bestalde, martxan dauden gerorapenei dagokienez, alegia ez berriak baizik eta gaur egun indarrean daudenek, martxoko itzulketak eten egiten dira, urrengo hilera pasatzen dira. Alegia, martxoan ordaindu berrekoak apirilean ordainduko dira, apirilekoak maiatzan. Orduan, hor korritze efektu bat edo badago, bai? Hilabete atzeratzen da guztia, ordainketa guztiak atzeratu egiten dire hilabetez eta martxokoa ez da ordaintzen. Eta neurri honen efektua 15 milioi eurokoa da. Bestalde, epeak ere luzatu egiten ditugu. Otsaileko borondatezko aitorpen eta autolikidazioak ordaintzeko epea apirilaren 27an bukatuko da. Neurriaren efektua 150 milioi eurokoa da. Hori besteak beste gaur hartu dugun erabakia gobernu kontseiluan. Autonomen PFS-ari dagokionez, urteko lehen 2 hiruhilekotan ez dituzte PFS-aren atxikipenak ordaindu beharko, ez badute nahi edo ez badute beharra baldin badute, eta urrengo urtean regulatuko dira hauek guztiak. Neurriaren efektua 32 milioi eurokoa da. Itzulketei dagokienez, langileria indartu dugu batez ere bezari dagokionez, eta itzulketa epeak murriztu egin ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak. Alegia, Gipuzkoako Foru Aldundiak itzulketak egin behar dizkienean bezari dagokionez, epe horiek murriztu egin dira, langilegoa indartu egin dugu, zerbitzu hori azkarragoa izan dadin, eta ahalik eta modu azkarrenean likidezia izan dezaten behar duten guztiek. Hauek hartu ditugun erabakiak eta noski guzti honek inpaktu bat badu, lehen aipatzen nizuen, 300 milioi euroko inpaktua eduki dezake, hartutako neurri hauek danak aintzat hartzen baldin baditugu, eta badakizute ogasuneak bildu egiten dula diru hori, eta gero
erakundeetan banatu egiten dela. Eta beraz horrek inpaktu bat edukiko duela noski erakunde guztietan. Ez bakarrik Gipuzkoako Foru Aldundian, baita Eusko Jaurlaritzan eta noski udaletan ere. Zerga bilketaren oinarrian jarduera ekonomikoa dago eta jarduera ekonomiko hori oztopatuta dagoen momentuan, jakinda ze egoeretan bizi da, horrek noski izango du efektu bat zerga bilketan. Oraindik ez dakigu nolakoa izango da, baina efektu bat edukiko du noski eta ezinezkoa egiten zaigu gaur egun efektuak kuantifikatzea. Esaten izuen bezala, guk hartutako neurri hauek 300 milioi euroko inpaktua dute. Eta noski urte hasieran egin genituen aurreikuspenak bertan bera gelditzen dira eta noski ez gera helburu horietara iritsiko inola ere. Eta erakunde guztiei eragingo die, ez soilik Gipuzkoako Foru Aldundiari. Hala eta guztiz ere ogasunak badaki funtsezko papera duela eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ere funtsezko rola duela eta zentzu horretan enpresa, pyme eta autonomo guztiei ahalik eta zerbitzu onena ematen saiatzen ari da, malgutasuna eta likidezia eskainiz, momentu gogor hauetan bide lagun izan gaitezen geu ere bai. Eta hausnarketa prozesu baten ondorio dira hartutako neurri guzti hauek. Orain arte bezala, arduraz eta zuhurtziaz jarduten du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Eta gu laguntzeko gaude. En castellano, les decía, por una parte, que hoy hemos tenido un Consejo de Gobierno excepcional, hemos adoptado una serie de medidas que son excepcionales, condicionadas por la situación en la que vivimos hoy en día. Por una parte, queríamos expresar solidaridad a aquellas familias que han perdido a un ser querido por consecuencia del coronavirus y también solidaridad y ánimo a todas las personas que están en este momento enfermas con este virus. Por otra parte, también queríamos hacer un reconocimiento y un agradecimiento a todas las personas que están trabajando en estos difíciles momentos. Por una parte, a todo el servicio de salud, como personas trabajadoras del ámbito de la logística, supermercados, servicios públicos, empezando también por esta propia Diputación Foral de Guipúzcoa, en muchos servicios críticos que se tienen que seguir ofreciendo a la ciudadanía en este momento. Y por último también un agradecimiento y reconocimiento a la ciudadanía en general por la labor que están realizando, por la responsabilidad y solidaridad con la que están actuando y les pedimos que sigan por este camino para que podamos entre todos llegar a buen término y podamos salir de esta situación tan difícil lo antes posible y de la mejor manera posible. Les decía que en el Consejo de Gobierno de hoy hemos adoptado dos decisiones fundamentales, dos planes fundamentales que tienen que ver por una parte con la política social y por la otra parte con la economía. Hemos aprobado un plan de choque de residencias y aquí quería hacer hincapié en que nosotros no hacemos ninguna distinción en la red pública de residencias, es decir, que todos los servicios, todas las indicaciones son homogéneas para residencias privadas y residencias públicas en todos los casos. Hemos aprobado, por lo tanto, el plan de choque de residencias para todas las residencias, todos los centros de Guipúzcoa y con este plan buscamos responder de la mejor manera posible a la situación que se nos ha creado. Hemos adoptado 4 objetivos estratégicos que les voy a ir detallando a continuación. Por una parte sería la prevención, por otra parte también sería la contención, por último fortalecer las medidas que hoy en día están en marcha y cuarta medida, la transparencia en todo aquello que llevemos a cabo. En cuanto a la prevención, ya saben que desde hace 2 semanas se ha suspendido de manera provisional todos los centros de atención diurna y que además, en colaboración con Salud Pública, hemos enviado un protocolo de actuación a todos los centros de Guipúzcoa, tanto públicos como privados, insisto en esto, protocolos de prevención y actuación en casos de sospecha o confirmación de casos positivos por COVID-19. Asimismo, todas aquellas personas residentes en centros para personas mayores o de discapacidad que quieran volver a sus residencias habituales con sus familias, por supuesto, tienen derecho de hacerlo. Vamos a hacerles un estudio individualizado a todas estas personas y les vamos a conceder ayudas técnicas, las que sean necesarias, y también una prestación por cuidado en el entorno familiar. Y, por supuesto, a todas aquellas personas que quieran volver, por tanto, a su residencia habitual, se les guardará una plaza para su vuelta.
Segundo objetivo, contención de la propagación para aquellos centros y servicios que cuentan ya con contagios. Para ello, lo saben ustedes, ayer mismo se hizo una labor de desinfección en el centro Caser residencial Anaca de Irún, y ese servicio se va a ir extendiendo a lo largo de todos los centros residenciales de Guipúzcoa, preferentemente, evidentemente, en aquellos en los que ya hay contagios. Por lo tanto, allí se va a hacer una labor más constante, por lo menos una vez a la semana. Además, en el contexto de esta labor de contención y una mejor atención a las personas que puedan estar contagiadas por el COVID-19, hemos dispuesto del centro que está en la calle Matías de Donostia, de la Cruz Roja, 120 camas en el servicio que mayor dotación sanitaria tiene para atender de la mejor manera posible a todas aquellas personas que puedan estar contagiadas por COVID-19 o que tengan dificultades respiratorias, ese centro residencial que está a disposición de todas estas personas que puedan estar en otros centros residenciales de Guipúzcoa. Tenemos, como les decíamos ayer, como les comunicamos ayer por la tarde, a 2 personas que están atendidas en este centro de la calle Matías de la Cruz Roja. Por otra parte, estamos haciendo un seguimiento individual y diario a todos los centros residenciales para conocer cuál es la situación, cuántos casos positivos sospechosos o pendientes de realizar pruebas tienen, no solamente casos positivos, insisto, también sospechosos o pendientes de realizar pruebas, tanto de personas usuarias como de personas trabajadoras. Al mismo tiempo, se recoge también toda la información relativa a las necesidades de material que puedan tener para poderles proveer de ese material lo antes posible. Tercer objetivo, reforzar situaciones más graves. Hemos puesto en marcha un servicio de atención y apoyo psicosocial para familiares de personas usuarias de las residencias por el difícil momento que están pasando, tengan o no a una persona contagiada por COVID-19. Vamos a prestar un servicio de atención telefónica a partir de mañana que se llama Telezaintza, que va a ofrecer, por lo tanto, un apoyo psicosocial a todas estas familias. Por otra parte, se han abierto también diferentes dispositivos de atención, como el albergue de Hondarribia, para todas aquellas personas que viven en una situación de exclusión sin alojamiento. Este dispositivo está en marcha ya también en el albergue de Hondarribia. Al mismo tiempo, como consecuencia del cierre de los centros de día que ofrecen servicio diariamente, ese personal de los centros de día pasa a formar parte y a fortalecer las plantillas de los centros residenciales de toda la red de Guipúzcoa, por comarcas. Asimismo, tenemos un dispositivo de reserva para toda la ayuda que haga falta en estos centros residenciales, tanto en cocina como en lavandería, para casos de necesidad. Y el último objetivo, y no menos importante, es el de la transparencia, que es en este momento absolutamente vital, tanto a las personas usuarias y a sus familias como a la sociedad guipuzcoana también en general. Por una parte, les decía antes, tenemos a partir de mañana un nuevo servicio de atención psicosocial Telezaintza en el siguiente número de teléfono, 943 43 43, que aparte de ofrecer un servicio de apoyo psicosocial, va a derivar también todas aquellas necesidades que pueda haber en esta situación con las personas de especial vulnerabilidad social. Por ejemplo, las solicitudes de oficio de prestaciones económicas se van a dirigir desde ese número de atención telefónica. Por otra parte, se ha establecido un sistema de comunicación que garantiza en todas las residencias una red segura de comunicación entre familias y personas residentes. Ya está en marcha en algunos centros y lo vamos a ir extendiendo a la mayor brevedad. Además, en los centros donde cuentan con casos positivos, las personas responsables de estos centros tienen la obligación de informar a todas las familias residentes, no únicamente a las personas que puedan estar enfermas, también al resto, de la evolución diaria del personal enfermo y también, por supuesto, de la situación de la propia residencia para trasladarles la mayor información posible de la manera más ágil y de la manera más transparente. Por tanto, contacto con todas las familias en los centros residenciales en los que hay personas enfermas y ese contacto es diario y telefónico.
Por otra parte, también la información que ofrecemos periódicamente a la sociedad guipuzcoana para que conozcan cuál es la situación real en las residencias de Guipúzcoa y también las medidas que adoptamos diariamente, las medidas que vamos adoptando ya desde las últimas semanas y las nuevas que tengamos que adoptar en una situación tan cambiante. Bien, estos son los 4 objetivos estratégicos que hemos fijado. Como les decía antes, la situación es muy cambiante, por lo tanto, las medidas pueden ir cambiando también en función de las necesidades que vayamos adoptando y, por otra parte, también insistir que la Diputación Foral de Guipúzcoa está absolutamente volcada con todos sus recursos personales como materiales para responder a esta difícil situación. Y queremos reiterar nuestro agradecimiento a todas las familias que viven este momento de especial dificultad con paciencia y comprensión, y desde luego estamos volcando nuestro esfuerzo en este sentido, y también a todo el personal que trabaja en estos centros residenciales y también en el propio departamento donde tenemos establecido un gabinete de crisis. Agradecimiento, por tanto, a familias, residentes, personas trabajadoras y al sistema de salud en general, y también a la propia sociedad. Vamos a hacer frente a esta crisis de la mejor manera posible y esto, desde luego, lo haremos de la mano todos y todas de nosotros. Por otra parte, y como hemos señalado en anteriores ocasiones, tenemos una segunda mesa de crisis también en esta Diputación Foral de Guipúzcoa, aparte de la propia del Departamento de Política Social, reforzada con todo el Gobierno foral encabezado por el propio Diputado General de Guipúzcoa. También tenemos unas medidas fiscales para esta segunda mesa económica que hemos puesto en funcionamiento para responder de la mejor manera posible a esta situación de crisis económica. Hemos aprobado, por tanto, una serie de medidas fiscales que tienen 2 objetivos. Por una parte, aportar liquidez a las empresas, pymes y autónomos y autónomas de Guipúzcoa. Es algo fundamental en este momento, necesitan liquidez inmediata, y por otra parte también aportar flexibilidad a toda la gestión que tengan que realizar con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Por lo tanto, son medidas operativas y financieras para que tengan flexibilidad y liquidez por parte de nuestra institución. Por una parte, y como les hemos anunciado anteriormente, pero hoy ya se ha adoptado la decisión formal en el Consejo de Gobierno, los aplazamientos de las deudas tributarias. Hasta ahora saben que el importe tope era de 150.000 euros.